Nongeye kuba ikaze bakunzi ba Chamoze TV, none umwanya tubagezaho updates. Turacyari mu Tour y'u Rwanda, uno munsi yari etape ya 7 yavaga mu karere ka Musanze yerekeza mu mujyi wa Kigali, ikaza gusukaba yasoreje kuri Kigali Pele Stadium. Byari ibirometero 147 ndetse na metero 200, bakaba bahagutse mu karere ka Musanze bakagera mu mujyi wa Kigali. Ino etape rero yaje kurangira umunya-Brazil Bravo Henrique Ribeiro ariwe uyegukanye, akaba akinira ikipe ya Sudo Quick Step, akaba ari umusore w'imyaka 19 yonyine. Akaba yasoje ino etape ya Musanze Kigali akoresheje amasaha 3 iminota 20 ndetse n'amasegonda 59. Ino etape nubwo yitwaye ntabwo byamubashije kwegukana cyangwa se kwambara yellow jersey cyangwa se umwambaro w'umuntu, kubera yuko wakomeje kwambarwa n'umukinnyi wa NSN cyangwa se Never Say Never Crutch Moritz, ariwe unahabwa amahirwe yo kuzegukana ino Tour y'u Rwanda 2026. Umunyarwanda waje hafi ni Masengesho Venker waje ku mwanya wa 16 muri ino etape y'uno munsi. Ejo ku cyumweru ku itariki ya 1 kwezi kwa gatatu izaba ari etape ya 8, etape isoza Tour y'u Rwanda 2026. Izaba ari etape yo kuzenguruka umujyi wa Kigali ku birometero 99 byonyine. Reka tubagezeho gahunda y'umunsi w'ejo. Guhera ku isaha saa 9:30 azaba ari isiganwa risanzwe, ndetse ku isaha saa 3:30 hazaba isiganwa ry'urubyiruko, maze abasiganwa ariko babigize umwuga bahere ku isaha y'saa 6 zuzuye. Iyi ni imihanda izakoreshwa muri iri siganwa ry'ababigize umwuga. Bazahera kuri Kigali Convention Center, banyure ku Gishushu, bamuruke mu kabuga ka Nyarutarama, batambike kuri Gorofe, bace kuri SOS Kacyiru, banyure KBC ndetse no kuri RIB Kimihurura, bace Medihill, banyure mu muhanda w'amabuye, maze bagaruke kuri Kigali Convention Center. Urwo rugendo cyangwa se iyo nzira bazanyuramo inshuro zigeze kuri 2, maze nyuma bongere banyure Sopetade, bace mu mujyi, bamanuke ku Muhima, baberekeza Nyabugogo, bakomeze banyure Kimisagara, bace Tapi Rouge, banyure Cosmos mu Biryogo, bace mu Gitega ndetse no mu mujyi, bongere bagaruke Sopetade, bace Medihill, banyure umuhanda w'amabuye berekeza kuri Kigali Convention Center, ariho hazasorezwa iri siganwa cyangwa se ino Tour y'u Rwanda 2026. Ndakurarikira kugira ngo ukomeze ube hamwe na Chamoze TV kugira ngo ukomeze ubone updates kugeza ino Tour y'u Rwanda irangiye. Stay tuned, stay connected, sinzakubure kuri updates.